Carnival Fest ke Henrio ha umsning. Laisngi lenter, kendai shipo bat katway jari kurisau arhajar arbusan hamadan umsning town Dorbar. Labu ujing temu bakapisah ke bami onirap syaga school umsning town Dorbar Secondary School. Nalor ke bam gedi ke ba on penbang pensinyam. Kindon ke jing penbernya nak nongruai bapau ke jela. Ke hausi bumper, ke lucky draw bat kiwai. Wan sepi, wan ma abahi. Kata masa ste, tang bayarap ia ke school se. Nagbenta ke jing tip ki babanya. Pun hagi number. Henry not kendai arnyau lain nyau ar. Lani pranyau nyau non Henry sau Henry nyau. Kai silam ai jing kai nak benta ban yo ya ke start kanang kebadan hak senong solat hari Bahoi district kebelatip kum kasin Viennese Higher Secondary School. Menta kesingi kelala ban sedang ya ke school week jong ke school kebaon penlong hak ni kilai singi lenter ya kepala sedang menta kesingi bat kebaon penkot hak kesingi toding jong ke tayau. Ke school kepala nang kiu hak jingdan jong ki kena school menta kumashi hajar stan spa ngot tam kepala nang roy ro hagi bobon kiliang. Hak jingpli perda ya ke school week menta kesingi lawan ban sakilang dau ba me ban syam snaitang ubadiu samlau bala mi bahasa khmat ban kersian ni kathan mauti barokawai dagi kam ki bahasa ki pajba kathan bar ula pen kre bahasa chat bani khon ya ke election MLA ban wan na mauti constituency hagani kesingi lai don lang ru ki board ni school ke Saint Vianney High Secondary School ki bakenthum ya u principal Father Hieronymus lengdo lengkhoi nang dau parish priest ke umsalai parish Father Michael Sun ki riu rong ba ki nong hikai ki kimi ki kpa jong ki kena school lembat kiwai. La penskul tanan shishu yang ini program da kajing syat jong ki kena school kajing ruai bat kum juru kajing wan poi jong ba one job soklet ubariu nong ruai ba pau ka jela. Haba ai jingkran kumu kongsan uba me ban syam snaitang ula ai kajing yero ki bor punya school ka Saint Vianney's Higher Secondary School ba ki bu ye ki bakum kini ki program na ka bentaban kampen pro ye kajabing jong ki kena school. Na lor kajing hikai bakin tip ya ki lenong kot ha ka bawla pen kan mau ya kajing ya linti jong u ha ki por ki bawdang long u kena school. Kum gadak jong kajing pli ya kene ke school week uba me ban syam snaitang ula pli ya ke perda kabla don ya kajing tho jong kajing penlong ya ke school week jong ke school. Ji kataro habdang langti kadul kman balong maki kenau banyaman kasbing senam amdi kajadu wayo jingan nabi makayu ladalong kamang banajrong kasingkrong mga kwa bapilong kebakarpang kebanga wanang ni ban pli yang ni ka school week ni nakaliang ke jongi ban nakaliang ke purom ke jongi ba purom jong play ya ngo kerpang yu but ya kita ke jong play pi baro ki mi pa bat kumjo kena school ki balai sim benta kan ni ke benta te ngila pli yang ni dah teng jong play nong penem jongi ha ke benta kan ni ke sngi ke belakor khu ha ke benta baro bat ki benta ke belada bat benta sikman ta ke ba ngijam ma ke teenage kum kena samla kan oi pi ngarang ori hui ni kena samla ngila jam si kena samla te ha kata benta kan oi pi keni kentien tang kentien ngan ai pi go wei ke bani kelas 11 kelas 12 nagaleng ke jong pi hagi benta ke bangin jam ma keni ke teenage kan oi pi ke teenage kadi go wei ke benta kan oi pi ke ba nak ba tam ke bangin jenjar banyak kun ke jigim jeng lade namar ba kinong shun jong ni keni ke teenage kan oi pi kini ke ba jong ni baman ule haru wata ta kan oi pi bon trekam mengi bateng teng jeng jar ban shim ya kata decision ke bangi perkali pikarai ke bateng teng kan oi pi dan i
i nana jonga ibadi pastor kan thei te haman ni khlemat kat bang yo shuti gum tu noi phi dei ngalai ban bu di kan mani alap mani katin jong play te yong yong ba ngalap na gawai kot ka batho jong RTS padi wei I don lang ka jong por wi fada faskal te ki ong yang ba ka kantin kani ka era kani ka age amoi PM kani ka wei ka banta ka bajin jar bar ka bajin jar ngi ban prakhat ya ka nogal ti bangin sim ba ya nogal ti bangin jam tam le on dangila poy ki khatsan kan reusnem kan yosnem ka plasnem ngidang san ki samla kani ka digawi ka phang nong pi le ka banta ka ba anda pi ba jam ba ka ba dep pindap da jing pu sam rakhe om da jing som rakhe ka ba ben le ra ni pi da jing pu sam rakhe da ka ba phila bu dak hakini ki banta ki ba bun ban hagata kan urim ngonong pi ngakan mau sa pada ka digawi ka banta ka boong pada we ni ki drong ba I overlands naitang ibadi pastor rong ba jong ka balang play tengah kali gini kicing kali ngong ka benta ka bana kaliang ka jonga ku mukna samla dadang asyam kicing ka jinjar nga pangan pai ceki kimi pa ka jinjar nga ru dan kicing kidon ki benta bangala ban pai kimi pa kidon ki benta bangala ban pai pachikin men kidon ki benta hiro ka bangala ban pai sikin hikai dan ki benta ki bangala ban pai sik perlok tenri pagidon kijing ki bangamla bangan pai sesno bangakun haladi marway pada kai kata ka solution chungata ngong hi kena kali tayong yang ba tutip magpikon haki benta ki bubuan pada pidon na ki benta ki ba pisem na kijing ba himla ban raya ka no kijing ya ti jong pi lan la kalong ki benta ki ba haki lemat ki ba na kaling jong pi kalong ka ba aru rata pai shu blay khang kamra marway Amau is a dragon with the gift of God. Kakantian ka papansusi, kakantian ka papansoba, kakantian ka bayalam si benta ki babun. Kabablay, wahay kata ka benta yang ni, banaya katian, bangin keren, dadagalong yang iru, bangin pansusi na pansokuman, nani bangin puli puti, kamtam, hakan ka ira bamta. Nganong ipi, hoat kajuk ka baminswa, kaba ngisdang man puli, iki benta ki babun ki kot berkhot. Nilap ba kaya na ka stone age ter kumta berkani ka age ka era ka bamenta nga noifi kani ka di ka knowledge era ka bamenta bun ki brio ki ong ba ngai ka jing kedu jam kena samla ki babun ba ki ong mangimyo kam ngimyo jam ngimyo ki benta ki babun pi kani kam dei than kata ba ong bangin puli puthi bangin wat kam wat jam kawai ka nongrim ngonong ipi kopi ki hapret Pilang don galawai ki jong pi ka papura hagi benta ki bubuan wanum du jingkermen wanum sngap iki baro karban na kaliang ka jong pi ki bamanswa manta pa kala hadu kan ni sana kaliang ka jong ngi manswa ka poi gum ni sa kaliang ka jong pi la sha hadi no bur kan poi gum no ngimla abadong ni kata ndai na kaliang ka jong apa chipi ngala abadong pada ba uble ye pi shim la pha ang ni bakhlem kono rim upha ipi eta ki benta bakasong pi pada bansiam mi kita ka bukser lagi long jong pikan Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jong pi ne kijing kendu sa kan mau jong pi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jong pi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwei ar nyolai